Hello guys, no tuna phaikam from YouTube channel so ke tini bob duso ke chung nai leina chungchini Aadhaar card o mohasu correction ba update khane asingke chung buktima documents riye chung buktima correction khetiole chung ma documents rini na abo jotu su rono tini chung bob duso details oke silaina ke abo no sione ni bob pandona ro video sanrai samon ching kathaw yan jara nai toni ke channel so subscribe ke ko eta asingke subscribe keri di trebodi samon chung video no biska pun so phime nei bob pandawa ke chungchini Aadhaar card ro chungchini mungo theya kempa mungo theso ya aketre gender address aketre date of birth mobile number link abudima rono chung khesnamone asingke ba correction khesnamone asingke chung samungboyo documents po juda juda ke chung rini nango for example chung chini mu correction khena asingke chung buktima documents rini na ake chini phani mungo chung correction khesnamone asingke chung buktima documents rini na address correction khena asingke buktima na ake date of birth slide ni asingke buktima na mobile number link khena asingke chung ma kheni na abo jotu su process rono anono bob diuso sayek nari ke phani to chung naile negrana buktima correction khetiole chung ma documents rini na abo jotu su process rono ke bokyong ha Aadhaar card ni pahab document list tawa nono pahab borok no pai rinai buktima samung khetiole chung majama documents bekhemai abo pahano na boro step by step rini ke borona ro nainok na list a boro list a ke POI ke proof of identity se proof of identity ni boye chung matma documents rimai chung chini Aadhaar card correction kepu ongpho ungya kebu chung chini Aadhaar card tas namri pu ongpho chung boma document no use kemayo POI ba proof of identity ni boye ke proof of identity oket matma paingke sasau ni mung ake photo boro ni bo panda chung buktima document rimai ke boro list pa hanaro nainok na bona amta sisa zoom kepu nainok no boro naro nainok na naidi ke boro naidi poila number 1 passport abuni number 2 PAN card ration card voter ID driving license ke boro trebuk bangma tongo boro bangma list tongo boro naro nainok na naidi boro wa bodikhiye 32 jora boro document list tongo ke boro nimsiyo je nauntiyo available document tongo abo document no naye naro boro rimayo ke boro naidi naro asuk bangma document nimsiyo nauntiyo kya document le tong nahi ang asakhiyo ke abo ni boye naro Aadhaar card taros namri tomi asingke ba Aadhaar card correction ro kheri tomi asingke naro boro no ni mungo thesu yamar no naro correction khesnam tomi asingke naro boro nimsin je kya document diye khesnam rimayo inke bokyong ha proof of identity ni document list inke ta ke chontre next step bo thanglaina next step bo list bio ke POA ke proof of address ni boye le chung matma document rimai ke boro proof of address ni boye najim sa document tong boro total 1 2 3 4 ke jang butre tongo bopa ha proof of address ni boye se boro naro nainok na 5 chinyo jang botola tre tongo total 45 document tongo boro liso proof of address ni boye ke boro chonchini Aadhaar card nampo chonchini address ni boye chon proof of address ba PRTC rok marabudi ma ha chonchini je ko resident ni boye chong masu proof no nai hasingke boro nimsinyo je na unthing available document tongmo abono naroriye boro snabi mayo ke bo proof of address oket ma ke boro chini mung tongmo ake address chini address proper address suyomo abudi ma document certificate abono chong borot mat mari ma ke boro naro nainok na Puila ke passport, bank statement ba passbook, post office account statement passbook, ration card, inka bo pai ke jang, tre boro butongo, naro nainok na boro voter ID, driving license, government photo, inka tre boro water bill, telephone landline bill, ke jang tre book bang ma tongo no nirega job card. Kya bo dike bang ma jang tolawo document total 45 document list boro tongo proof of address ni bawiye. Inke boro naro je non thiyo available tomo document no naro boro proof of address ni bawiye naro document list remain. Inke tauke chong next document list na refina next list socket matong boro naro nainok na bo list C bo list C okay boro ke POR okay bo ke proof of relationship ke chong chinim mu ake chinim phani mung tongmo document proof abo mawle chung matma document remain ke boro naro nainok na boro naide POR ba proof of relationship ni boye boro document list total 14 document list tong boro nimsinyo je non thio available document tongmo abo naro boro na yeri mayo noni mphani mung tongmo document proof ni boye sangyo mi asingke non Aadhaar card stamp ongpho ungya ke bo noni Aadhaar card correction ke puro ongpho non sangyo mi asingke boro nimsinyo naro je non thio available document tomo abo naro boro rimayo ke boro ket matma tong ke boro naide number 1 PDS card number 2 noni rega job card ketre boro tongo bangma ke boro pension card army canteen card passport birth certificate
Ke borok noni birth certificate pono remainai. Ke tre borok bangma bodi ke to noni marriage certificate otomi asing ke marriage certificate pono remain. Ke bodi ke borok total 14 document list tong borok nimsio nautio JK available tong documents abon naro borok remainai proof of relationship ni bawie. Ke bokeng ha proof of relationship ni bawie je document nangmo aboma list. Ke chongchi tre next on nailefina next ke jangbo tolawo naro nainokna list D. Bo list D oket mainke DOB documents. Ke boke DOB ke date of birth proof documents. Bo date of birth proof documents sole chong matma documents rimai borona ronai nokna total 15 document list on boroko ke chonchini date of birth ni proof document riona hasingke chong borowo bo document list wa tongmo nimsio chon jeka document rimayo ke puila ne number 1 birth certificate inka bo nipai ke number 2 ke SSLC book ba certificate inka pai ke passport tumi ke passport rimayo inka bo nipai ke boro certificate of date of birth issued by group A gazetted officer ke boro gazetted officer be issue ke mo documents je ke ha proof tongke chawo rimayo inka bo ni koye chonjam tolaro na ronai nokna borok bangma to ke boro number 7 boro pen card ke nauni pen card tumi ke pen card rimayo au pai ke nauni marksheet ko tumi ke marksheet rimayo ke boro je nauni document available tomo abono naro boro nauni date of birth proof ni bayo naro document rimayo naro aadhaar card tas nambi po unya ke bo nauni yago aadhaar card o masu go theangni naro correction ke sambi po ni somuyo po sanyo mi hasing ke naro boro document list na ye rimaine Inke chung je po chini aadhaar card tas namrimi ong ba chung aadhaar card no correction case namrimi ong po chung borowo sangyo mo document jamao bo list ke brini se sangyo o puila ke borowo POI proof of identity ba ye document sangyo o inka bon bo yet matma nang naro pa hanai no pinakna inka bon ni number 2 ke bo borowo proof of address ni ba ye document sangyo o ke boropo naro nai no mainek matma document rimai ke bon ni koye number 3 o ke boro proof of relationship ni ba ye po document sangyo o inka bo ni pai ke chung borowo list dio ke nai nokna date of birth ke borowo sasoni date of birth proof ni ba ye boro document sangyo ke bo document ke brinim sinyo se naro aadhaar card namriye lamayo ba noni aadhaar card no naro correction case namriye lamayo Inke boro tre thaya kau aadhaar card by mobile number link yana inba pandalet matma documents nang tau chabono po salai nagrana inke naidi aadhaar card by mobile number link yana inba pandalet chung mohan documents po rituni nangya chung aadhaar card by mobile number link herini tha singke chung nama khenai poilawa chung correction form ke hamala ko nai angro no phnu pai rehas kang video show po breke tong aadhaar correction form inke abo aadhaar correction form naro noni aadhaar card number soimari nai Aken noni aadhaar card number no naro kahama ke ye soye ridi abo correction form o inka bo pai ke noni mobile number no naro kaham ke ye soye ridi noni je active mobile number naro use ke tomo number abo no naro kaham ke ye form o mobile number himoma option no naro soye ridi inka bo aso cho se samong ke nai aadhaar card by mobile number link ke nai inbo pandawale inke naro noni aadhaar card number by noni mobile number no naro abo correction form o aadhaar correction form o naro kaham ke soye ridi Abodi ke soyer bipai ke 24 to 48 hours nimsio noni aadhaar card by mobile number link hongi thangnai. Ke anga sakio naro kama kem chimaina khaye chongchini aadhaar card tas naimo nayong ba correction kyone asingke chong buktima samole chong matma documents rimai abo joto su process rono. Ke tini ni videos lai bono bo videos naro chaya asingke like kedi ke channel sabo subscribe ke koyeta asingke subscribe kedi trebode samucho video shondan discount pon so kuma nen ba pandawa. Ke chongchi malai phina trevis kam video so tinle chomboro na kathograna no videos na rai samonching kathog yanjara nai timon ba pandawa no jotono khakjanga.